Sehlile Mthwakazi omuhle silamukela njalo kwesinye isiqephu sethu sezindaba. Namhla kunguMvulo zili-19 kuNkwenkwezi ngomnyaka ka-2025. Indaba lizethulelwa ngikhethiwe Chuma. Kwesihamba phambili namhlanje, uGeza utshela ibutho ukuba likhiphe uMnangagwa ngoba ayibabamfakayo. Yaqhubeka inxushunxushu kwezemfundo ngoba amatitshala emayunivesi elokhu eqhubeka ngembhikisho njalo bebizela lamatitshala ukuba angenelele kulo mbhikisho. Izakhamizi zaseLupane zikhuluma ngesibhedlela esingaphelanga ukwakhiwa. Nansi indaba zethu ngokugcweleyo. Owayelwela inkululeko njalo aziwa kakhulu ngokuchothoza umbuso ka-Emmerson Mnangagwa usememezele ukuba labo abathungamela ibutho bakhiphe umholi webandla leZANU-PF u-Emmerson Mnangagwa njengoba kuyibo abamfaka esihlalweni. Enkulumeni yakhe ayethule ngoLwesihlanu, uGeza owaziwa ngokuthi nguComrade Bombshell uye wathi umsekeli kamongameli uGeneral Constantino Chiwenga kanye lothungamela amabutho uValerius Banda yibo abafakwa uMnangagwa ukuba kabe ngumongameli ngomnyaka ka-2017 njalo kungumlando wabo ukuba bamkhuphe esihlalweni ngenxa yenkohlakalo. Ake sizweni. Saka tikona kuti zvinhu zvese izvi zviri kuitika mumaziso avaChiwenga, mumaziso ana General Valario Sibanda, mumaziso ana General Sanyatwe, mumaziso ana General Rugeji naamwe mageneral povo yeZimbabwe yachema kuti veduwei tinunureiwo mageneral, tinunureiwo tapota, right? Mhosva dziri kuitwa neEmmerson zvigananda. It's not a secret. Vanhu vose vanozviziva kuti iye manje nokuda kwe-mental condition yaEmmerson, kuti Emmerson ava doom, right? Pavane atinoti state capture, tikatera kumashuro maneighbor edu eSouth Africa ndo nyaya yakakuvadza comrade president Jacob Zuma yokuti anga akepswa nezvigananda zveGupta hazvina kusiyana nezvaitwa Emmerson. Emmerson akepswa nezvigananda vana Tagwirei, vana Chibhai navamwe vavo. Tikutoona kuti apa nguva yaMugabe yakari allegation yokuti power, state power yaitwa sexually transmitted, but apa haisiri allegation, yatova sexual transmitted chaiko okusiriya ndiye avane masimba ese nana Tagwirei nana Chivhayo nekaka kamukazaka kanonzi Mavechera. Izvi hazvingaiti zveshuwa vaChiwenga nemwe vaValerius Banda navamwe makatarisa.
Inxushunxushu kugatsha lwezomfundo luqhubekela phambili eYunivesithi yaseZimbabwe. Izifundo zilokhe zimisiwe ngoba abafundisa kule ndawo bebhikisha. Ezikolweni ilizwe lonke jikelele bebefundisa qaqa amatitshala njalo sebesabise ngokuba bazakuma ukufundisa ngenxa yokuba uhulumende kafuni ukulalela izikhalazo zabo zeholo elingcono. Ake sizweni komunye wamatitshala u-Obed Masaraure ekhuluma. We are very worried that the government of Emmerson Mnangagwa doesn't seem to care much about our education. They have neglected university learners at the University of Zimbabwe, where lecturers have been on strike for a very long time now. And we are told that they now want to replace the lecturers with some part-time workers, which is very unfortunate that we have officials whose children don't learn in our public schools. In primary and secondary education, the government tells us that they do not have fiscal space to increase our salaries. But we are well aware that the fiscal space to be spending on tenders that don't deliver on weekly value, the surplus to be spending on $10 million on just hosting a SADC summit. They gave which value over $543 million in a space of 6 months. They gave Takwiri $1.9 billion for inflated tenders, just 35% of core investment. So we know investment. So we know that this government is a lot of money, but their priorities are misplaced. So teachers have threatened that they're going to withdraw their labor totally. Currently, there's no teaching and learning taking place in schools. Picketing continues, and we are also organizing towards a national shutdown, calling upon all Zimbabweans to come together to demand the right to education for all our learners. We can't allow Emmerson Mnangagwa to completely destroy our education system. Our education has been a major driver for the slight economic stability we enjoy. The billions of diaspora remittances we receive are because we have well-educated people that are in the diaspora who are working and remitting back home. Whatever stability we have is because our citizens are educated and they are looking for economic opportunities. We don't want Emmerson to destroy that. Let's come together and defend education. Izakhamizi zaseLupane sezisole kakhulu uhulumende webandla leZANU-PF ngokubandlulula isabelo sabo ngenxa yokuswelakala kwempucuko. Omunye wezakhamizi okhulumisane lomsakazo we-Citizens Movement Radio, uDalumuzi Khumalo, uthi bakhathazeke kakhulu ngokungaphutshi kwesibhedlela saseLupane, lesi esaqala ukwakhiwa eminyakeni engama-25 adlulayo. Uye wakhala kakhulu ngesimo semgwaqo lesi esihlanganela umgwaqo osuka koBulawayo ulubhekise kweleFolosi. Ake simzweni ekhuluma. Balaleli, igama lami nginguDalumuzi Khumalo, isakhamuzi salapha eLupane. Silokukhala kakhulu kuhulumende ngokungaqedi kwesibhedlela esakhiwa eLupane, iMathebeleni North Provincial Hospital. Isithethe iminyaka ephosifike 25 years ilonke ilwiswa ukuphela, kodwa kwezinye indawo izakhiwo ezenziwa nguhulumende ziphela ngesikhatshana. Lesi kathi sesithethe almost 25 years lokho silwisa ukuthi siphele, sakhiwe siphele. Kubambeni kade mhlawumbe ukuthi sisemathebeleland yikho uhulumende esikhangelela phansi ngale ndlela. I-development yenzakala eMathebeleland ayihambi njenge-development yenzakala kwezinye indawo. iMathebeleland yasalela emuva isikhathi zonke. Umzekeliso isibhedlela sakithi sona esesile 25 years lonke silwisa ukuthi siphele. Vele kusasele some more than 2 years ingxenye ukuthi baqedise ngoba ngendlela abahamba ngayo akupheli. Sikhuluma kunje umgwaqo wakithi weFolosi ulamabhampa amanye esabekayo. Ukuthi uyaqaliswa nini ukuthi wakhiwe asikwazi, ngenye yezinto enxezi zathatha another 25 years ukuthi kuphele. So silusizi kakhulu, sibona sikhulusizi kakhulu ukuthi thina bemathebeleni siphathwe ngale indlela. Nxa uhulumende engasiniki indlebe ukuthi asilalele ukuthi lathi siyingxenye yeZimbabwe. Nxa kusenziwa inguquko
sithuthuke sonke kanye kanye lapha kwezinye izindawo. Kuyasimangalisa kakhulu lokho okwenziwa nguhulumende. Ngiyabonga. Isiphathamandla sebandla eliphikisayo kanti njalo wayemela iPhelandaba Chabalala edale lePhalamende umhlonitshwa uGift Ostalos Siziba kukhangelelwe ukuba ayeyethula inkulumo yakhe emhlanganweni we-Africa Oxford Conference ozabe use-University e-Oxford e-United Kingdom. Uza kuhlanganyela lomongameli waseGhana uJohn Dramani Mahama kanye lomongameli waseSierra Leone uJulius Maba kule inhlanganiso. Lokho kukhulunywe nguSiziba uthi linkomfa iza kubizwa ngoba ifuna ukutshintsha ukukhangelelwa kwe-Afrika kanti njalo ekhangelisise lobuthungameli obuqotho obuza kudala inguquko lenkulumiswano engcono. Inhlanganiso yamagqwetha elwela amalungelo abantu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi zakudonsela uhulumende enkantolo ephezulu ngenxa yomthetho opasisiweyo owe-Private and Voluntary Organization Amendment Act lo abathi wephula amalungelo enhlanganiso ezizimele zodwa. Kuviki ephelileyo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights iye yabhalela enkantolo ephezulu idinga ukuba kuvinjwe ukuba umthetho lo usebenze ngoba ungekho esisekelweni sombuso njalo kawuhambisani lesisekelo sombuso. Baye babophisa ungqongqoshe okhangele ugatsha lwe-Public Service, Labour and Social Welfare kanye londunankulu Attorney General. Ngesibuyele kudaba lwethu oluhamba phambili, siye sakhulumisana labanye bethu kumsakazo we-Citizens Movement Radio abasiphe imbono yabo ngenkulumo kaGeza ayethule ngoLwesihlanu. Tinoda kukutendai vana veZimbabwe pamukana uno watasangana pa Citizens Movement Radio nemukana wabatipa zuva ranhasi tichikurukura mashoko akataurwa navaGeza. Mashoko akataurwa navaGeza tinomatambira zvikuru ende mashoko atagara tichitaura maringe neuori huri kuitika kuZimbabwe, maringe ekubiwa kwemadiamonds, ekubiwa kweupfumi hwenyika nevanhu vashoma. Ndaifunga kuti dai kuri kuti vaMunangagwa vane chido nevana veZimbabwe, ungadai vaMunangagwa vanyanyisa kukoshesa kuti upfumi hwenyika hausi upfumi hwekumba kwavo asi upfumi hwenyika yeZimbabwe. Dai vagadzirisa panyaya dzeuori, vagadzirisa panyaya yeuori, mbavha dzatiri kutaura nemazita kuti vana Chivhayo ngavaongororwewo mari dzavo dzavari kuita. Vana Tagwirei ngavaongororwewo mari dzavo dzavari kuita. Alright, iko zvinezvi takaiona vana veZimbabwe vari kupwanyirwa dzimba dzavo dzavakavaka, vari kupwanyirwa. Mari isina kubva kugovernment. Imari dzokuti munhu akatoshupikawo kuti gaindivako ndione pokugara nevana. Asi vanhu ivavo vari urombo, futi varombo vechivayo vari kuteererwa vachipwanyirwa dzimba dzavo. Muruda kuti vanhu vemuZimbabwe tirarame kusvika papi? Takatadzei vana veZimbabwe? Takaitei chatakaita kune ZANU-PF? Chii chamunoita kuti munopanisha vana veZimbabwe? Mapanisha amuri kuita zvakadai so. Takaitei vana veZimbabwe isisu? Chii chatakaita? Chatakanyasa kupara takati atiudzei vana Munangagwa kuti takapare chii? Takaitei? Izvo zvimupwanyira vanhu vasina kana pokurara. Vanhu vane vana vadiki muchivapwanyira. Muchita vakavaka zvisiri pamutemo. Alright, kana vakavaka zvisiri pamutemo, ko vana Tagwirei vari kuba madiamonds enyika vari kuba zviri pamutemo here? Ko alright, vana Chivhayo vari kuba mari dzenyika vari kuba zviri pamutemo here? Sei mutemo wemuZimbabwe uchitarisa kuti uyu murombo uyu mupfumi? Sei mutemo wemuZimbabwe uchitarisa kuti wabva mumbamani? Tinodiko kuti titongwe nemutemo wese zvakaenzana nyika yese, totonga nomutongo tichingo zvakaenderana. Why vana Tagwirei vasingasungwe nemapurisa? Why vana Chivhayo vasingabatwawo nemapurisa? Why muchingoda kubata varombo? Chii chamuribata varombo? Taitei varombo? Tiri kuzviraramirawo kutsvagawo kuti tione pokugara. Iko zvinezvi dzimba dzamuri kupwanya dziya. Tinotozviziva kuti maministers ndiye anoda kutora mapurazi iyaya. Maministers enyu ndiye anoda kutora mapurazi iyaya kuti ave irive rake. Iko zvinezvi vana veZimbabwe taakurova kunzi budai imomo. Nesiwo vana veZimbabwe tichingonyeperwawo. Gara tataura kugara kuti vabereki siyanai nezveZANU-PF. ZveZANU-PF zvakaenda namuzoo. Hakuna chichakanaka chichabva kuZANU-PF. Hakuna upenyu hutsva kandi hwakanaka huchabva kuZANU-PF. ZANU-PF yangu zuru rakapinda nyoka yokudhistroya upfumi hwenyika. Nyika yedu iri panguva yakaoma vana veZimbabwe. Zvakuda kuti vana veZimbabwe
timire tega tizvirwire kana tichida kuti nyika yedu inake. Thank you very much. God bless you. Maswera sei machampions. Apa address ya Vageza yega. Susu tatagara tichitaura kuti Vageza kana vasina action paground. Vasina action paground manje zvinotora kunetsa kuti vabudirire panyaya dzavo dzavari kuita dzekuti vabvise vaMnangagwa idzi. Zvinotora kunetsa. That's why manje muri kuona vari kungochinja mastatements. Right now vakutoapila kuti vachivengwa nemagenerals vabvise. But ivo pavakauya taifungidza kuti pamwe ndivo vachatoita saizvozvo. Kana kuti isusu taitofungidza kuti pamwe pavakauya Vageza vakane revolution yavo ikai vakatotaurirana kudhara kana kuti vane connection nemasoja kana kuti nemasiwe nanachiwenga aya. Zvino kana vakuya vachitanzi vari kukumbira vachiwenga nemagenerals vabvisire Mnangagwa manje zvakutoratidza manje kuti ivo havisina connection. Havana connection manje saka zvinotora kunetsa izvozvo. Ndozvatinogara tichitaura kuti paground ndo pane nyaya kwete pasocial media. Pasocial media inongobatsira chete. Social media inongobatsira, but the major point ndeyekuti paground haifanirwi vachiita action. Kana singaite action paground manje zvinotora kunetsa manje. Handiri mukuona manje. Saka isusu tinotoona sekuti hongu vari kumbozama zvavo vachifumura zvinhu asi manje hazvibudiriri. Uwichalimana weGoromonzi Rural District Council Golden Shamu webandla leZANU-PF kubikwa ephoqela amakhansila ebandla eliphikisayo ukuba bagqoke isigqoko esaziwa ngokuthi ngesesizwe lesi esavunyelwa libandla leZANU-PF. Elinye lamakhansila esikhulumisane lalo kumsakazo we-Citizens Movement Radio elingathandanga ukuba liziveze lithi uShamu yethusela ngokuba uza kuvimba inzuzo yabo kumele bayithole nxa sehluleka ukugqoka lesi sigqoko. Asikho isivumelwano esenziwayo eZimbabwe ngokugqoka kwale mpahla elenyoni yeZimbabwe ngoba kugqokwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Abakhangela ngezemvelo iMaya Game Park bamemezele kuhulumende kanye lamapholisa labo bonke ababandakanyekayo ukuba benze wonke amanyathelo okuvikela ngemva kokuba omunye wabobhejane babo ebulewe isihluku yilabo abafuna impondo. Uye wathi kuzwisa ubuhlungu ukuthi ubhejane ufika buhlungu kanti njalo lezi nyamazana sezisele zindutshwane zidinga ukuba zivikelwe. Uye wethula inkulumo yakhe kumabonakude emakhasini okuxhumana. Owayengumongameli waseMelika uJoe Biden kubikwa etholakale lo mkhuhlane wemvukuzane owamaphambili lo okubikwa usumemethekela semathanjeni akhe. Amadokotela ayathola lo mkhuhlane ngemva kokuba ehloliwe. Kubikwa le imvukuzane esidlulele emathanjeni kanti njalo kayiselapheki kodwa amadokotela athi azazama ukumsiza ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki ukuze aphile impilo ende. Ngesikhangele kwezemidlalo emidlalweni yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe ngempelaviki iMos inqwewe iKwekwe United 4-0 kwathi iSimbabora layo yanqoba iTriangle 4-0. iDynamos leCaps United zibe ngujikilo bhanqa 1-1. Kweminye imidlalo edlaliweyo nansi imphumela yayo: ZPC Kariba 2 Highlanders 1, FC Platinum 1 Bikita Minerals 1, Manica Diamonds 0 Scotland 0, Herentals 1 Gezi Platinum 0, Chicken Inn 0 Green Fuel 1, Till 1 Yada 1. Kumdlalo we-English Premier League i-Arsenal inqobe iNewcastle 1-0 ukuba bathathe lesi sicoco se-Champions League kusizini ezayo. Nansi eminye imiphumela e-English Premier League edlalwe ngempelaviki: Everton 2 Southampton 0, Chelsea 1 Manchester United 0, Aston Villa 2 Tottenham 0, West Ham 1 Nottingham Forest 2, Brentford 2 Fulham 3,
3, Leicester City 2, Ipswich 0. Emidlalweni ye-FA Cup, Crystal Palace yona inqobe iManchester City 1-0 ukuze bathathe lesi sicoco. Ukuziphetha lezi indaba kumsakazo we-Citizens Movement Radio, nanze bezihamba phambili. uComrade Geza utshela ibutho ukuba kabakhiphe uMnangagwa ngoba yibo abamfaka esihlalweni. Inxushunxushu kwezemfundo eqhubekela phambili njengoba amatitshala eqhubeka ngempikisho. Izakhamizi zaseLupane ziphawula ngesibhedlela esingakapheli ukwakhiwa. Siziphetha lapha lezi indaba.